Ka office jong usab divisional officer Patar Khma, ringkat ka office jong block development officer Jirang CNRD block, hapdeng kejing ipo ipieng bat isong kun minta kesni kala rakhi ya kejingya linti basan pulai snem jong ke jela Meghalaya nado bakalayo ya ke jela Bapura haus nem khat khandai spa nyo puat hapelau jong ka office BDO Jirang block. Hakatei kejing rakhi uba sustenance sotun MLA ke Jirang ula shimbinta kum ukongsan ha ke jingdon lang uba MB Tongper SDO ke Patar Khma Civil Subdivision UP Hajong BDO Jirang CNRD Blong pa EMS Walang CM ke Hima Jirang kiriorang ba nakathan Jirang ki SHG lambat kiwe lingba ke tekesngi nakalyang ka Dr. Margaret Lingdo folklorist jong ke University of Tartu Estonia kala shimbinta banyet ho khana ya ka minor ba kumno ka khana ka beteng ban ya so bat ka juk ka baminta ba ka thammai jongi kawan na e bat kumno kini ki jinghi kai umen barim ki em bat pinlong yangi kumbang ilong minta hadu bandayo ya ka jila Bapura shushu nakalyang ka office USDO Patar Khma ha ka te kasngi kilayo ru bansa mi tablet shiki samla pule na ka than Jirang ka badai ru ka thong jong umentri rangba ka jila ban pin kup burom ya ki samla pule jong ka jila bakin yo ban pin khre ki examen balingba ka te ka tablet bala sam lingba Chief Minister Student Digital Learning Scheme
sat ban yo ikam adil haput panchong alam. But you all know that Meghalaya, often called the abode of the clouds, is a land rich in folklore, myths and oral traditions. So storytelling, for centuries has been an intrinsic part of the Khasi, Jaitya and Garo cultures, preserving wisdom, values and lessons for future generations. Our folk tales are not just mere stories, they are a bridge between the past and the present, carrying forward our indigenous knowledge, beliefs and moral lessons. You already also know that among the Khasi people, oral poetry called Kithawar are often recited in poetic and rhythmic forms. These traditional verses convey historical events, moral teachings and even humor, reflecting the rich linguistic artistry of our ancestors. And think about legends like Usir Laparang and Galukmi, which narrate tales of love, sacrifice and destiny, embodying deep cultural So, banaya ko burom ka kraw yung education department, ya ka sorkar hi baro kebala shimkea na kebanta kumno ban kentiu haga bidai bat kade ka konsensi kabai kejongi. Kipaiba kinongklet ya ka atrik jong panai December. Arajar, Arpo, Kapatma Civil Subdivision, Agaba Honorable Chief Minister Lawan Ban Play. Kipaipa aka Western Ipoy kinsai ya kejingkala nang ni shekmat. Bagi akwa ban penpau kemacang pi baro, baka Padma Civil Subdivision, ka permanent building, yin sayo no mentau snem. Ngaso ban ai, yang ka burom, baka jiro, yang ka jingsim kia, jong ka sorkar, Honorable Chief Minister Sir Conrad K. Sangma. Kipaipa kidon kam. Ka sorkar ka sngap ka jela kalanang kiu ka konsensi ke jungi kalanang kiu idon kam kumno bangin hab ban focus lane ban ay kata ka jitre lang bat ki departments ki bapero fair ki officers ki bapero fair ki badon amat lagi department bat ka sorkar ban ay ka jitre lang idon kam man kintiu Yaka jela kejungi bat kerpang, idon kam kentiu, yaka konsensi kejungi kabangai I, baka don yaka jingkermen, baka konsensi kejungi kasadei, na diwe ni konsensi ibandai ke model, jauh diwe bat ki konsensi. Germen skem, ngingai skem, banado mentang sengi, kamtam habungiyo banyaraki yaka ni kesengi, yaka jingdap kabasan pulai snem. Jong ka jela ka jungi ikin mau burom ya ki nongile ya ka hill state ibala penyo engi ka ni ka jela ka ba I ka jungi lengba ka jingi I jngai ka jungki lengba ka jing len la de ka jungki ngilayo ya ka ni ka jela ka ba I ka jungi in boy ki jing wai bo blay unang ya ka ku unang ya thesai ya ka jingar ku ya ka jela ka bi ka jungi bat kumju kerpang ya ka konsensi ka jongi ka ba wemele jo pi umi kmat ku bless you